Misa lang yaking deliberasyon ng Regional Oversight Committee for Barangay Drug Clearing Program ing Balening Arayat inyang 21 ning Nobyembre. Iti para king aplikasyon na ami deklarang malinis king droga. Kaya be kareng sinuri kareng dokumento at meg-assess ing Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, Department of Interior and Local Government o DILG, Philippine National Police, ampoing Department of Health. Anya mo namang aldong ita, tinggap ning local government unit king pamanimuna ng Mayor Madet Alejandrino in Resolution number 2120 Series of 2023. Iti ibat king Regional Oversight Committee nung nuka rin pa kasulat at drug cleared ne ing Balen. Agpangking alkaldi, buri ng patunayan na ing meto nga babaeng lider, agyo ng magmando king peace and order ning karelang lugal as sasakupan. Bakit ko kasi kingepe na hanggang metong kong babae, agyo keng dalan ing balenta mo mumunan dilim, buri ko itang kapayapaan, peace and order, kailangan mapatupad ya. Uli nung alayang kay peace and order kay meto nga balin, alata mo nga yung ganyong investor. Kaya tsaka ikida siguro every Monday talagang babanatan ko la rin kahit amo alanta ko talagang sisiwalat ko na timoren di barila rin repusera rin kula pangilinan. Tito ka na kanuning LGU din kaya nakan kapamilataning edukasyon at sports development bang milisyala keng illegal at droga. Mika bahay silangan mo naman, amita lakad king Arayat National Park bang karingawan ing rehabilitation program kareng drug surrenderies ang podeng atsukeng watch list. King Kai National Park karindala kakay bibili. Yes. Tetang bisang magbayo na rehab. Yeah. Para ka na ako po, dapat dinala naman pong talagang kay oras o pigastusan mula. Ginraduate na la, limbawa po, kaida clear ta ng okay na la, netang pangarehab ng pabulan. Yung gagawan mi po, after nanita po tang gumraduate la, miki pa bakal na pang abyas. Peliwanag na naman Police Lieutenant Colonel Eric Sister, in Chief of Police ning Arayat na drug clear na langan, ding at lumpulong barangay ning Balen. Inyamu, aliya otomatiko ang mayawos yang drug cleared ing Balen. Metong yamu kanu ini kareng rekisito ang makabili keng Dangerous Drugs Board Resolution number 4 Section 12. At inya naman kanu dapat Rehabilitation Center ating anti-drugs local ordinances ampong executive orders, mika surveillance drug test, kareng drug reformist at aliwapa. Ing Arayat pa mo kanu keng mabilog a Pampanga ing mekataluki at mi pasar keng deliberasyon bang maging drug cleared municipality. Of course, yung pinakamahirap dyan yung may mga personality na in-involve sa drugs na taga-Arayat at we have to validate na talagang hindi na sila involved or tapos na yung kanilang mga cases with regard to illegal drugs. Yun yung talagang isa sa mga pinagdaanan namin na kailangan namin ma-prove, kailangan namin ng ebidensya para masabi na hindi na sila kasama doon sa listahan na binigay sa amin ng PDEA. At yun yung talagang trinabaho namin. Bistaman mi deklaraya kanong malinis king illegal a droga ing metong alugal, posible niya kanong bawian iti ning Oversight Committee nung sakaling atin kareng rekisito ing milako o mibagsak. Based din sa mga reports, mga incidents na natatanggap natin or nangyayari, na nakikita natin na may mga drug personality na naman na pumapasok, tapos pumasok sa area namin, tapos hindi namin nabibigyan ng appropriate na action. That's the time na i-call out kami ng PDEA na meron na kayong bagong insidente na involving drug personality na nakapasok sa area nyo at you need to comply, you need to reassess your strategy.
Taglus-taglus naman kano yung pamamia orientasyon ng PNP arayat kareng kay nakana at estudyante kareng miyayaliwang eskwela tungkol keng illegal drugs. Aparte kay pangadeklara ng drug-cleared municipality ng arayat, itimo naman ang magdilidiling LGU King Pampanga at tinanggap Performance Award 2023, ibat King Anti-Drug Abuse Council King Merapat Awarding Ceremony inyang November 22. Ako po'y Jana Lumbang Parungaw, ingkaya kayong talasuyong ating pusong makabalen.